Dobar dan i dobrodošli. Gilgameš danas predstavlja za vas. Potpuno misteriozni nestanci ljudi događaju se i događali su se u svim delovima sveta. Nekada su nestanci opisivani kao otmice ljudi od strane vanzemaljaca, a nekada su nestale i čitave grupe ili čitava sela. Šta se sa ovim ljudima dogodilo? Gde su nestali? Škotski Hebridi su arhipelag dug oko 200 km pored zapadne obale Škotske u Hebridskom moru. Vrlo često su okruženi gustom maglom koja je ozbiljan problem ako se uzme u obzir da iz mora izranjaju izuzetno oštre stene. Kada je lepo i vedro vreme, boja mora postaje prelepo plava, a ostrva izgledaju bajkovito lepo. James Harvey, kapetan, 26. decembra 1900. godine zaputio se ka ostrvu Flennan, koje je pripadalo već pomenutom arhipelagu. Trebalo je da trojici svetioničara na ostrvu dostavi hranu i ostale potrepštine. Bez obzira na veoma lepo vreme, po rečima ovog kapetana, on je osjećao da nešto nije u redu. Sa njim je bio i svetioničar James Moore, koji je krenuo na svetionik kako bi preuzeo smenu, međutim kasnio je 6 dana zbog izuzetno lošeg vremena. Po pristajanju na ostrvo, prvo što im je upalo u oči je da zastava nije bila podignuta, zatim niko ih nije dočekao, što je bila uobičajena praksa. Trubili su sa brodskom sirenom i dali uobičajen svetlosni signal, ali odgovora nije bilo. Treba naglasiti da su trojica svetioničara koji su bili na ostrvu inače i jedini stanovnici i ljudi koji tu žive i rade. Drugih ljudi na ostrvu nije bilo. Svetionik je u svakom momentu morao da ima 3 svetioničara koja rade, a na par dana je dolazio 4. koji je menjao jednog od trojice. Kada je James Moore ušao u svetionik, video je da kamin nije paljen sigurno danima. Ono na šta su ova 2 čoveka naišla ostala je misterija sve do današnjih dana. Svi satovi u svetioniku su bili zaustavljeni, kreveti svetioničara bili su uredno namešteni. Nedostajala su 2 od 3 kaputa koliko ih je bilo u svetioniku, a korišteni su u zimskom periodu. Opsežna potraga za ovim ljudima nije urodila plodom. Sva trojica su nestali bez traga. James Ducat 43 godine, Donald MacArthur 40 godina i Thomas Marshall 28 godina bili su prvi svetioničari i jedini stanovnici ovog ostrva. Misterija ovog ostrva seže čak u 7. vek kada je jedan irski sveštenik Sveti Flennan izgradio upravo na ovom ostrvu malu kapelu. Nedugo nakon osveštavanja ovog malog objekta, sveštenik zajedno sa sledbenicima beži sa ovog ostrva, tvrdeći da su ih mučila čarobna bića. Mitska rasa malih ljudi koji su naseljavali ovo misteriozno ostrvo je u stvari priča meštana okolnih ostrva koja je kružila u ta davna vremena. Čobani koji su čuvali stoku su ostrvo zaobilazili u širokom luku, nikada nisu prespavali na njemu, a zvali su ga Druga zemlja. 1965. godine knjiga citata ponovo je digla prašinu oko nestanka trojice svetioničara.
U ovoj knjizi citiran je članak iz časopisa iz 1920-ih o posljednjem unosu u dnevnik svetioničara koji je pisan između 12. i 15. decembra 1900. godine. Ovaj unos u dnevnik navodno je pisao svetioničar Thomas Marshall. Tekst je opisivao strašnu jezivu oluju koje su se sva trojica prepali. Bili smo uplašeni za svoje živote. MacArthur se molio u ćošku i plakao, a Dukat, stariji svetioničar, je sedeo ošamućen. Posljednje što je napisano u dnevniku je glasilo: Oluja se završila, more je mirno, Bog je iznad svih. Ovi zadnji unosi u dnevnik su doveli do sumnje da je jedan svetioničar ubio drugu dvojicu, a zatim sebe. Međutim, satovi koji su stajali, nestali kaputi, uredno složeni kreveti i nikakvi tragovi bilo kakve borbe bacaju sumnju da se bilo šta slično dogodilo. Druga teorija je bacila sumnju na staru mitsku priču o čarobnim bićima, dok je treća sumnja pala na rođake iz svemira. Kako upućeni kažu, vanzemaljci bi mogli biti razlog zaustavljanja satova i otmice ovih ljudi. Šta god da je u pitanju, ova tri čoveka su nestala bez traga, što je jedna od najvećih misterija ovog škotskog arhipelaga. 1923. godine nacionalna vojska dolazi u selo Huer Verde u Brazilu. Dočekala ih je čudna pustoš i misteriozna tišina koju je prekidao samo zvuk jednog radija koji je dopirao iz neke kuće. Zaprepašteni mirom i tišinom, shvatili su da je selo potpuno pusto, da su ljudi iz njega jednostavno nestali. U kućama na stolovima je bila netaknuta hrana, a u mnogim kućama je gorela vatra u kaminima. Pronašli su jednu tablu na kojoj je pisalo: Svi ćemo umreti, nema spasa. Može poprimiti bilo kakav oblik. Zaista zvuči kao citat iz nekog horor filma. U jednoj od kuća pronađena je puška čija je cev još uvek mirisala na sveže ispaljen barut. Na koga je pucano iz ovog oružja i ko može poprimiti bilo koji oblik? Čudno. Ono što je ravno najstrašnijoj horor priči je činjenica da nijedno od 600 lica koja su živela u selu više nikada nije viđeno niti pronađeno. Prva sumnja zdravog razuma kaže: ma vojnici su ih pobili i negde pokopali, što može da se javi kao prva ideja, ali s tim da je tu bilo jako puno vojske, da niko nikada nije progovorio, pa čak ni pred smrt, i da nisu pronađeni nigde nikakvi tragovi, baca sumnju na tu mogućnost. Mnogi i u ovom slučaju krive vanzemaljce, a šta je prava istina vrlo je verovatno da se nikada neće saznati. 1930. godine u Kanadi također je došlo do masovnog nestanka ljudi, za koje naučnici ni danas nemaju nikakvo objašnjenje. Poznato Angikuni jezero nije jedino sa tim imenom, ime je delilo i sa istoimenim selom. U selu su živeli Inuiti, njih oko 2000, inače radi se o plemenu pripadnika eskimskog naroda. Ovo su bili izuzetno raspoloženi ljudi koji su veoma lepo dočekivali putnike, radovali su se druženju i poznanstvu sa drugačijim ljudima od njih.
Ovi predeli su inače poznati kao veoma zanimljivi lovcima tog doba, zbog velikog broja krznara koji su živeli u tim predelima. Joe Label često je išao u te krajeve, za što je trebala i hrabrost, jer do Angikunija nije bilo nimalo lako doći. Obavezno je nakon dugih potraga za životinjama koje je lovio i napora koje je imao, svraćao u inuitsko selo kako bi našao utočište od zime, okrepio se i odmorio za povratak. 12. novembra 1930. godine, posle lova u kome je bio, zaputio se prema pomenutom selu. Međutim, u njemu nije naišao na svoje inuitske prijatelje, tačnije nije naišao ni na koga. U prvu kuću u koju je ušao nije bilo nikoga, kao ni po selu, ali je hrana na stolu ukazivala na to da su žitelji kuću napustili samo par trenutaka ranije. Po tvrdnjama ovog lovca, hrana na stolu je bila netaknuta i još uvek topla. Prošetao se po selu i nije naišao ni na jednu jedinu osobu, što je bilo, kako on opisuje, potpuno jezivo. Zanimljivo je da je u kućama sva topla odeća bila netaknuta i na svom mestu, a da tragovi oko sela nisu pokazivali nikakvu ljudsku aktivnost u snegu. Uplašen zatečenim stanjem, otrčao je do najbliže telegrafske stanice da javi nadležnima, a odred za potrage je stigao samo nekoliko sati kasnije. Lokalna policija je otkrila jezive tragove. Kompletno groblje ovih seljana je bilo prekopano, a leševi nestali. Zatim, psi su bili pronađeni na obodu sela, pobijeni. Poznato je da eskimi svoje pse izuzetno vole i da su od vitalnog značaja za opstanak njihove zajednice, te to ukazuje da ih oni sigurno nisu pobili, već je umešan neko drugi. Nijedan eskim iz ovog sela nikada nije pronađen, kao ni leševi iz grobova. Gde su nestali ovi ljudi? Pričamo o cifri od oko 2000 žitelja sela koji nikada nisu pronađeni, sve i da ih je neko ubio, pa to je prilično nemoguće za sakriti. Ovo također ostaje misterija koja nema rešenje, mada su se sa njom bavili mnogi istraživači. Ovih dešavanja o nestancima ljudi, brodova, aviona i mnogim drugim do danas neobjašnjenim dešavanjima ima mnogo, pa u komentarima napišite ako vam se svideo video da napravim još koji sličan. Od sada možete da nas pratite i na Instagramu, link imate u opisu videa. Najlakši način da podržite Gilgamesh kanal je da lajkujete video, kliknete na dugme prati, zatim na zvonce. Ovo za Gilgamesh kanal znači mnogo. Hvala na podršci.